सक्कोया बलम पुली मंका इ ज्याजो जुगदो वैशाख 27 व 28 गते बलम पुली इही मुको खा थुक्सी मुकनी नेम मिसा मस्तेगु इही यागु खा वंगु छे दनि से सक्वे मंका इही यागु ज्याजो ज्ञान वइ चंगुदु थुगु इया नीति गुठिए निशोना तगुदु थौकने गुठियार त यो कोहे मोजुको खले दुसा यामो खुमक उठियार अञ्जको थुगु इही गुठी न्याको वइ चंगुदु जरा ठिनी येमी त जुला येमी त जुला छोड हामी नजाय जुनजों नायक दम चाहिँ पिन्छौं नायो भन्दा नि सक्कोया नेगान्दका नागचा गुलीमा पावन गुदेखा चबही सास व गागल पाखे मिसा मस्ते त मुंका इयाइको खा थौकनी सक्कोया जख व सक्को पिनेन सक्कोया वया इयाको व पिन्तु थति सक्वे इयाइले नेवा विधि विधान कथा सलपा ब्या कुमका इही पर्सित तया इही याइको खासा थते बलम पुली जग्गे याना इही याव लिपा इही याबले जग्गे यावा धैको चलन्दु इही याइले इ यामेसिया बामन सखामागु चलन्दु